Story time ke mzala wazona indlebe engize nendaba ke. Ukuphika usisi wami ejikelwa igawuni akayithenga kaDunusa. So mzala ke usisi wami ethola umsebenzi ke eGoli inkosi yami eqala nje ukuzosebenza kuyabanda ke inkosi yami eGoli ngewinter ayindaba okudlala. So usisi wami decide inkosi yami ukuthi ke akahambi kaDunusa etshengiswa abangani bakuthi ayibo kunezinto ezinhle kabi lapha esi-affordable lapha kaDunusa. Hamba mzala usisi wami ayithenga igawuni inkosi yami asishuthele ethi ayibonani igawuni engiyithenge kaDunusa yayinhle ke mzala ngifuna ukuqamba amanga. Iyinhle futhi inkulu ikhombisa nje ukuthi kahle kahle nje ifudumele. Ene umbala wakhona umeruni ngasikho nje ukuthi izongcola namhlanje sasa sekumele uyiwashe. Hawu sambongisa nje usisi wami ukuthi ayibona athi uthengela phela usibambele emawathola amagawuni ke mzala ngoba uwazi ukuthi inkosi yami ayazidurela nje. Usisi wami ke mzala ke wayefikele kwi-boyfriend yakhe inkosi yami nje bethandana kahle no-boyfriend yakhe kungena lutho nje inkosi yami bephilisana nje kamnandi. So mzala ke umsisi wami ke ayithenga igawuni afika ayiwashe endlini afike ayineke. So igawuni ke ngisasayoma mzala indlela enkulu ngakhona ngamela ngabe iyomile ngaleso sikhathi sewinter. So usisi wami ke ayigqoke ke mzala igawuni. Mayigqoke igawuni mzala beqale manje beqabane noSibari. Hayibo beqabana nje mzala kakhulu. Sisi wami afona inkosi yami sisi wami umuntu nje osensitive ngalendlela. Asifonele vele sitshela ukuthi hayi mina ngicabanga manje ukuyoqasha ngedwa ngoba lo muntu la ngisam understand mhlawumbe yangicisela ngendawo yokuqasha ini ngoba namhlanje besixabana. Hawusibuze ke thina mzala ukuthi awusisi senibangani manje obade nihleli kahle kanjena. Asho ukuthi sithi hayi sisi sibanga le gown le. Uthi akayifuni le gown ngoba akazi le mali ye gown ngiyithathe phi. Ngendlela mzala yinhle ngakhona nawe ungaphika ukuthi ithenga kaDunusa le gown le. Sethi hayi zama ukunderstand uSibari bangaba kakholo ngoba vele nihlala khona eJozi. Mhlaye off nihambe nobabili uyomtshengisa lo uyithenge khona. So lapha kaDunusa mzala la kathenga khona sisi wami igown bekudayisa khona ama-Nigerian and enezinto ezinhle. Ngikutshela ukuthi ngekhasa mzala usisi wami ephinde futhi igawuni eyigqoke. Bashayane noSibari into ongayazi usisi wami waphuma wahamba olala kwamngani wakhe. Asishuthele ukuthi hayike usengishayile ke njengamanje ini. Lapha mzala thina sibazi kahle ukuthi uSibari akusiyo umuntu wesiqhanqhangu, akasiye nje umuntu othanda impi. Manje nathi kwase kusimangaza kwenzakalani. Hayi uma usisi wami le njalo maybe emsebenzini gqoka le gown. Njalo maybe emsebenzini uvubela le gown. So ziqala ke nje nathi mzala inhliziyo zethu zibe buhlungu phela labantu laba siyabazi ukuthi abantu nje ekade bephilisana kahle behlala kahle futhi siyamazi vele uSibari ukuthi akasiyena umuntu onjalo. Hawu simbuza usisi wona azikho izinto ezirong ozenzayo ethi mina azikho nje izinto ezirong ezenzayo. Uhleze thina le gown akayifuni la endlini yemnyanyisa nje mangiyigqokile. Hayi sizame ukumtshela sisi iyeke phela ethi ke inkinga yakhona kuyabanda la sihlala khona and ugesi uyadura so mangathiwa ngiyiyeka niyazi mina ukuthi nginokuphathwa easi. Yabo. Ayi kube nzima nje kakhulu mzala ngoba njalo mayigqokile usisi wami le gown le kwakumanzima phansi kwabo noSibari. So kuthi ngelinye ilanga konevike ayiwashe igawuni iqhuze ukoma. Usisi wami nje esifonele sitshela ukuthi ayibo sihleli kamnandi kabi noSibari wenu nje ayikho nje izinto ezenzakalayo. Ngiyabuya mzala no-part 2 wegawuni kasisi wami akayithenga kaDunusa. Ya. Namuzwa ke bakwethu ke usisi lana. Udaba liqeda ukulibeka ukuthi hayi linzima ngempela. Kodwa thina abanye siyazi vele ukuthi le impahla lezi kaDunusa zilunganga ngasikhathi because nalo lo muntu osithengisayo akazazi ukuthi sichamuka kubani, sichamuka kuphi kuze sifike la sithenge khona. Funa yona le mali ukuthi naye akwazi ukuphila, akwazi ukubeka isinkwe endlini. Ungadideki wena mntwana sekhaya ubhekele uHill Care, your go-to source for international updates, real life stories with a pinch of umgosi. Yeah, bengisakutshela. Zona vele lempahla lezi kaDunusa bafethu masizibheka ngelinye iliso. Azikho grand ngoba asizazi ukuthi zifike kanjani kulabantu esizithenga kubona yabo. Because at the end of the day ngagcina ukuthi wena uthenga into egrand kanti awazi ukuthi lento oyithengayo isihamba nento ongayiboni, isihamba nomoya ongawuboni wena. Ngenzeka nakhona ukutholakala ukuthi akusublow but ukutholakala ukuthi umuntu sowahamba emhlabeni wagcina agcoke yona. Uyangithola so umoya wakho so attached to this clothing or to this item uyangithola. So ngomela sizibheke ngelinye iliso lento le yokuqala. But asistop ukuthi uhambe uthenge yabo. The thing is you'll never know ukuthi lento uthengayo igrand noma ikho grand yabo. Yeah, lana siyakhuluma nje ukuthi sibonisane. So kuma comment singabonisana or
uyangithola, sibonisaneni grand. If kwenzeka khona umunye umuntu okwabhekana ne-situation efana ncamashini yakasisi, naye angasho kuma-comment asho i-experience yakhe, sikhulumisaneni, sibonisaneni, sazi ukuthi okay, if kwenzeka ke nayi into ngiyayithanda lana mfethu, yabo ngiyayithanda lento lena, okay ngizoyithenga mangiyithenga, yini into engayenza ukuthi ngiyiclean, yenze sure ukuthi before ngifake endlini ayizi nento embi, yabo ayizi uzokumoshela impilo yami, yangithola. Angeke ifike yenza impilo yami ibe worse, yangithola. Yeah, asikhulumeni kuma-comments bafethu, nami ngeke ukudla ibhaloni kakhulu bafethu. Like the video bafethu if it's possible bafethu, join the family, subscribe to the channel. Uyazi bafethu, Hillcare lona, your go-to source for international updates, real life stories with a pinch of ugosi. I'll see you on the next one.